Bore da, good morning, all reception parents. We are so looking forward, ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn I dderbyn chi fel rhieni newydd ein plant Derbyn. Allai please esbonio I chi y trefniadau ar gyfer y pythefnos cyntaf o leiaf ar ddechrau mis Medi. Can I please explain to you what will be happening every morning for reception pupils that are starting with us on at least the first fortnight in September. Felly, yr amser I chi, the time that you will be arriving, please, no sooner, because there are other groups coming before you, yr amser I chi ddod I fewn i'r maes parcio, a dim gynharach os gwelwch yn dda, achos mae grwpiau eraill yn dod cyn chi, bydd quarter wedi 9 I 25 munud wedi 9. Your slot is 9:15 until 9:25 in the morning. Bydd y gatiau yma ar gau. These gates will remain closed. Y reswm am hynna ydy pellter cymdeithasol oedolyn I oedolyn. The reason for that is that the guidance states we must still keep a 2-metre distance from adult to adult. Mi fyddwn ni'n neud yn siŵr bod yna ddigon o athrawon a wynebau cyfarwydd i'r plant bach. We will make sure that there are enough familiar faces and enough staff on hand to help your little ones. So this is what will happen, okay? Am quarter wedi 9, at 9:15, I'll use my trusted friend, dyma fe, the friend, and I will turn to the car park. A byddaf yn dweud, Bore da, plentos! Good morning, mums and dads and little ones. Mae hi'n amser I chi ddod i'r ysgol. Felly, the parents self-distancing can bring their children up to the gate. Felly, obviously they can hold hands with the little ones, the parents can hold hands and comfort, but self-distancing from other adults. Gael pellter cymdeithasol oddi wrth rhieni eraill os gwelwch yn dda. Bydda I yma, I'll be here, a bydda I'n dweud, bore da, a sut wyt ti'n hyfryd dy weld Di, so lovely to see you. Derbyn! And we will have the teacher assistants and teachers with yr athrawon a'r cynorthwywyr ar gael I fynd â'ch plant I fewn i'r Derbyn. Dyna not yn fi! Dyna hyfryd yn wen I gyd. Oh, smiles coming in, hyfryd. Ac off â chi. A William yn dod gyda mam hefyd, arbennig. Ac off â ti. I know it might not be that smooth, fi'n gwybod, falle bydd I ddim cweit fel na ar y bore cyntaf Derbyn, ond mi fyddwn ni yma o glaw I helpu. Ac mi fydd y plant yn mynd yn syth wedyn I fewn i'r dosbarth Derbyn. The children will now go straight through the gate into their reception class. Iawn, gobeithio eich bod chi gyd yn deall. A edrych ymlaen I weld chi mis Medi. Hwyl fawr! Hello rhieni Derbyn, hello reception parents. This is what will happen at the end of the day for at least the first 2 weeks. Dyma fydd yn digwydd ar diwedd y dydd am o leia y pythefnos cyntaf. Mi fydd plant yn Derbyn, all reception children, at 10 to 3 until 3 o'clock. No sooner, no later, between 10 to 3, rhwng 10 munud I 3 a 3 o'r gloch, mi fydden nhw'n dod allan o'r gat, draw fan hyn, lle chi'n gweld Mrs Evans yn dod â nhw. Mi fydd gyda ni wedyn athrawes neu cynorthwyr neu athro, heddiw mae'n Miss Purse, a bydd hi'n cerdded nhw at y groesfa. She will walk them then to
reception parents. You will be able to socially distance. Close to your cars, we understand you may want to and need to stand close to the gates. With this cyntaf here, mi byddwn ni yn gadael un plentyn ar y tro i fynd at ei rhieni. Oi fel Jayden! A dyma ni, a bydden nhw'n gadael yr ysgol. A Livi, mi byddwn ni'n neud yn siŵr, we will make sure y bydd yr athrawon yn cerdded y plant atoch chi yn ddiogel. Iawn? Diolch yn fawr. Iawn te, rhieni. Un peth pwysig iawn. One important thing for you parents, I know it's in the letter, fi'n gwybod bod yn y llythyr, ond fi eisiau dweud wrthoch chi. It is now the last day of term, a hi'n ddiwrnod ola y tymor heddiw, a dydw i ddim yn gwybod unrhyw beth mwy am buses. I still do not know anything more about the buses. I do not know if they will be running in September. Dydw i ddim yn gwybod os fyddan nhw yn rhedeg yn Fis Medi. Felly, if they are running, I will let you know within the holiday as soon as I can. Os ydw i'n cael gwybodaeth eu bod nhw'n rhedeg, mi na i adael i chi o bod cyn gyntaf a phosib o fewn y gwyliau. If they are not, or I don't know, I haven't received anything, os nag ydyn nhw, neu dydw i ddim wedi derbyn mwy o wybodaeth, these videos will be for everybody. Obviously, if buses are running, yn amlwg os oes buses yn rhedeg, a dych chi gan amlan defnyddio y bws, please just gwnewch hynny. Ac yna bydd y fideos yna, please just do that, and these videos then will just be for those parents who don't use the bus normally. Mae gyda ni canllawiau, please be assured, all parents, that we have taken into account rydyn ni wedi cymryd i ystyriaeth by planning all of this, the options that if the buses do run, your children will still be safe. Os ydy'r buses yn rhedeg, bydd eich plant chi dal yn saff yn y cynllun dyn ni wedi paratoi yn fan hyn. Gobeithio bod hwnna'n glir, a dwi'n addo cyn gyntaf a dwi'n gwybod na roi gwybod i chi. Hefyd, mae yna cyfeiriad ar y llythyr. There is also, it's telling you who is organising the buses over the summer. So if you feel you need to get in touch, please look at that letter we sent out yesterday. Okay, but I promise as soon as I know cyn gyntaf a dwi'n gwybod, na i adael i chi gwybod, na i textio chi ac e-bostio chi yn y gwyliau. Alright, diolch yn fawr.